Mai kukuay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel based on Rainate Lang Mitondriu Dari. Asai September Dari Group na kanay kum singnay na treat na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sam the call. Infal September Tarik Root Nakat. United Naga Council Rate Naga Areas Cow Trade Embargo Tat Kaiba Mai September Tarik Root Nakat Ting Zin Kwang Chiru Kauri Gagan Asag in Taklo Kante. Mitong Lading the UNC Presidential Council Rate Emergency Meeting Bamkan Mekau Lakan Tonge. UNC Publicity and Information Secretary H. James Howry press release Kau Titaikan Metilina Mitong Lading High Free Movement Regime Lakan Kan Mai issue Katni Naga Mayram. Indo-Myanmar border kau border fencing rangba milam kau Manipur government rui tripartite meeting UNC Ministry of Home Affairs kani government of Manipur ka kau tat kaidat kang sagwang kan mitang la tongi tu na tithai kani Manipur government retreat embargo in Thaglaw kang appeal sugwang kan mikau UNC Emergency Presidential Council meeting hai taham jam kau September 3 rut na khat kum singnay na tri na pung kau tat kai na lading hai la laukan tuange. Government re UNC tong memoranda or representations ta thai loba mikang Emergency Presidential Council re tunku mai indaw kani. UNC tilay na government re tan thau mak mai kau. UNC kani by my stakeholders nun kau prior consultation lap ni day to na lumnuk may ladbam sa laute to na sa kani. Mita kau UNC re tribe tong leaders nun pui puam insam na puam youth organization kani naga may public way re trade embargo kau pat laukan mikau machuang laukan mikhang tatun ku may indaw kani. UNC re indefinite trade embargo national highways kau tat kai kan mitay FMR lagan kan may kani India Myanmar border naga may area ko border fencing rangba may tihay nu ni mak may indaw na tat kai kan tuange. Infal September 3 rut nakat Prime Minister Narendra Modi re Manipur gwangkhang subamilung kau BJP's Fungyar Mandal kau tan subamay office bearer kani grassroots leader nun re primary membership kau re inthagay kante resignation tay rigday nakutum Fungyar BJP Mandal kani affiliated morchas nun re samit sukan tuange BJP Manipur special invitee ngachumi Ramsang resign na party tong active members kani primary members don't resign sukan tonge resign sukan meeting ko tay rigday nagtum Fungyar BJP Mandal President Mahila Morcha President Yuva Morcha President Kishan Morcha President ST Morcha Executive kani ringu nagtum boards presidents kazaw kani kum na BJP party to grassroots leaderships azu rini BJP ta machuang may inthagay kante Fungyar BJP Mandal tong leader azu resign suka ikan may tay party lungkaw tan subam may tiyak ta pianmak may nay na sukan tongi tu na sa indaw kani BJP rekani gway ta tan gway kaw tan mitong magi kani gway ta BJP party kaw laba mi tu may sini thailaw magi kani decisions making process kaw grassroots leadership nun tuang chun tan taw magi kani kanyu ta thaw sulaw magi tu na sa kani BJP party kaw lungning in tan na bam jongi tiki party tong ideology thailay na tan good mak may local community kang kai may kang may ma ke tu na sa kani September 3 rut na kanong Fungyar kau mass resignation sukan may reaching district nun kau BJP tong pumtan katay sa grassroots label kau raw kay bamnuti to na cham dere tithay kani. Tamenglong September 3 rut na kat. Tamenglong Forest Division rate lang na raising and accelerating MSME scheme bang kau zang na tum tong capacity building training program on bamboo and cane, handicraft items kani sustainable turmeric and bamboo shoots processing, packaging tat kay kante. Training program ko tayo DFO Tamenglong, Karibam Hitler Singh, MFS, Range Forest Officer Joel Gangmai, Kudrapam Johnson, kani A. Promesor Singh, kani Rick Kasatlaw kani. Training program ko tayo pay Ningzwa Liu Bariam, Fasai Registered Entrepreneur, Sustainable Approach to Turmeric and Bamboo Shoot Processing and Packaging with Resource Person Sulaw kani. Bamboo and Cane Handicraft tong training program ko tayo Mayru Thai Panmay, MSc Forestry and member, State Board of Wildlife, Manipur kani gaising among TP and RK Tuandiyang local artisans kanay resource person sulaw kani. Training program ko into may kan route na Chennai kani ingan may route na punguto na mansay tam route na kanay rigwang kasawlaw kani. Program tayo Tamenglong District ko ecotourism sector ko tigay inbutaw kang tam may sunat at kay kan tuange. Sisipur September 3 route na kat. Churachandpur District ko September 3 root na ka Thursday tingzin Prime Minister Narendra Modi gong ni mikang decorations ka siyam law may nun su kasikan may nun le security personnel nun ka kaulat gay patkan te. Lad gay patkan metay Piashamun Village
district police station khawi kilometer pung daw du mai bam khawi lumnu mai jam thilai na mai lun thai mak mai kan sagri September 3 ru na kathum nung prime minister tur khang official nun rui ka siam law mai decoration su ka si law kan chongi tumna police personnel rui kan yu koita lad in than me kan khotai ban pathau dai kan chongi tuna cham de ri ti thai ka ne social media khaw video ku kan me khaw pochai asak su ka si law kan ni ti ke pochai azu su ka si law chu tu mai dai tu sa in than kan mage khani police le ban thauna kan me khaw te ri man sai azu daw kabiu kan chu tu mai ni sa in than mak ka ne senior police official khaw cham la minun ri than me kan khaw kalam goi na sa law khang information in than mai guang mage tuna daw ka ne tuna sa ka ne PM Modi guang ni me khang ri chamrang sulaw me pochai nun su ka si kan mitang mitung area khote security forces in bu na thawang kan the cham thelai na prime minister Narendra Modi ri Manipur guang me gan khaw projects value dangka crore ching ta chat phai pung daw tong foundation stone ding thaw pungi tuna lumkai ba me Noni September 3 ru na khat tupul or chausingte khawre Bisnupur tat mai chang tupul kailong dang khaw chang kapak daw ka khim inthu kaina inkak padba me ri gari dai minun tat kalu kung bam the kumna chang ka khim kai mai kan tai gari ti ta dat makna thinglau bam the chang ka khim kai mai kan tai inkak pat mai ting mi khaw dai pat na in taw thu fit phai khat in bu sang pat bam the mi tong Shanghai Noni district kani Tamenglong district khawri tat kaluba mai nun ri tupul khawri Bisnupur district kani infal ngan tat kaluba me changi kadai suna national highway tamru na chnai tupule kaithal manbi ka khaw chang thing mi tong nai thai mi tong Shanghai kanai me chang suna mai koi ri tat kalubam chonge mi tong Shanghai Asian Development Bank ri finance sulaw me bang khaw double land khang ta lo kan chongi mi da khaw Noni district khaw lungba mai nam azu re mi tong Shanghai zai mi lung khaw zau gutna katam lo dat khang ka zinai mi nun khaw sang hoi ba me Tamenglong ting nai luan lau tai bu tari ru na kanai kum sing nei ni chi na pungu lau chuan kalan ting rai na yi ting sin muak na yi sing bang ting rai na yi lau tai bu tari ru na kathum kum sing nei ni chi na pungu lau chuan kalan ting sin sing bang ting rai na yi mai ku wai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten re ka ngan mak na thon ku wi asai khung tu cham hai khau ring ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei